boshela noma izaqile usi uvuka embhedeni inyanga ezu4 zonke kulelo embhedeni kodwa ngiyaqala nje uba ngigoqela thela umdluli efika nalento wathi hawu kodwa mdluli bungasamtshela ubaba ukuthi lo muntu oda aphatha inkonzo unjani wahleka olwentombi umdluli washaya wachitha athi ngizokwenze njani. Ngiyabonga ke somngane sokufika ukunginikeza kwakhe inkonzo ngibona ukuthi ukusinda kwami. Angizokhuluma ke mina indaba yokuzondana nabantu, ngizokhuluma ngendaba yokuthi ushemba kungakanani. Inkosi yamana ongifundele incwadi baba. Uqala. Inkosi yamaNazaretha inyanga izulu yathi la isenqobile ngiyobona ngamakhosi ukuthi angene ngokulandelana kulomzi njengoba senqobile. Amen. Sengiyabona ke namhlanje ukuthi hayi inkosi ayikhuluma into ingezeki ngoba angekho ngaphezulu kwala. Ithi ke nina hlahla nina bantu base-Afrika ngoba ninomthandazo ongathandazi ngezithixo zezinye izizwe. Wonke abantu bathandaza ngomthandazo ka-Abraham kaJakobe. Mina ngithandaza ngamakhosi ezwe lakini. Azongena-ke amakhosi lo mzi yobe sokhala ngey'nsimbi kobe songasakhulunywa nje. Ethole ba incwadi kaJeremaya ukuqala nikezela umbhobho ninomona funda. incwadi kaJeremaya ukuqala ivesi lesithupha. Ngathi awu Nkosi Jehova, bheka mina angikwazi ukukhuluma ngumntwana. Njengami nje angikwazi ukukhuluma mina ngiyavaya kodwa uJehova uthe angimela. Funda. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ngiwumntwana. Yebo. Ngokuba usho ukuthi ngiwumntwana ngokuba uyakuya kubo bonke engiyakho ukuthuma kubo. Ngithela ngifika lesokuphuma imoto ilandelana lapha ekhaya zizongibona bathi bangifuna ethempeleni eMpumalanga. Zafike zaguqe zakho baba zathi cha noma ngathiwa ke kwenziwa umuntu kodwa lona sisamdinga. Ngavuka ngalolo la ayibonge Nkosi. Funda baba. Nakho konke ngiyakho kuyala khona wokushumayela. Njengoba ngikushumayela nje ungesabi ubuso babo. Angithandi ningibuke sathi ngingabheka nje. Ningangibuki ngoba ngizothatha ngivaye kade angifuni. Funda. Nginawe ukuba ngikusindise. Hawu usungisindisile Nkosi yasePhalamende. Ngiyabonga usho uJehova. Baba. Qhubeka kancane. Khona uJehova waselula isandla sakhe wathinta umlomo wami. Wathi uJehova kimi, bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Baba. Bona ke ngikumisile namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso ukuba uxoshe uqede ubulale uchithe wakhe utshani. Baba uyiqedile baba ungabisedluli. Idlondlobele inkosi yomsa la ingakafiki ngakuwe kulebhadi. Esikushunyayo eswayo ekuphakame
yasezulwini emazweni akithi alubona ushemba intombi kaBaba egane kwaShezi ezala ukudluza umntabeko wakhe silindile hayi silinde umoya silinde amabele hey uphe kabi hey ithi le ntombi mfowethu ngisokhiphe lapha embileni ngoba imfe amabele ayinamazi ngathi nami uzungiphathela udosale ungishayela ithe ngizwa yayikhala le ntombi ihlabelela amagama esingawazi uthathini isingisi yini le kholwa yodwa akekho umuntu oyiNazaretha sithe sizwa yayikhala lishembu ngishiya nobani ngabuza sowenze njani emini ngo-10 sowenze njani wathi angishaya inyoka hawu mina ke inyoka ngiyayisaba nje akhwela phezulu emthini ngahlaba ngompongo ngibiza abantu nangidadewethu seshaya inyoka sokufa amabele la kuyefudula bezwa wafika kuqala ngiyakhumbula wafika uqwabi unoyikhingi uqobhoza intaba bayisikaza basekhweni lakhe komsikani oyiphatha ikhwama wathi Mdlalose lengane yakho into ayiwudla umuthi wathi baba ngithi ayiwudle mina ngoba yathi lengane baba uzwangishadisa ithuna lamsele kwaShezi koMatanga ngeke zawudla umuthi mina nje kuba kwakho yimi wayesoshaya ngazo zonke ukufa kwazo kufikile ukufa phela kudala esathi uJehova ngangisiza ngavayo hawu wathi nginikeza isikhwama sami phuthuma ingane mabe walanda isikhwama ngikhuluma ngomuntu umshana wakhe nango ebheke izolokhu iPilathi omunye ukhona la ekhaya angikhulumi ngengane kwani mina wadalanda isikhwama wakhipha u14 waqala ukushintsha manje wawuthuthuva ngawo wathi ngibophetha ngeke ukhona lamafoto ayekhona oqala anokhethe ngemuva wathi angafaka ubheseni wafaka ubheseni ngaphuza amanzi abantu sebengangane hayi khona iduka sekho uthi wathi ngeke awudle umuthi zikhona intombi ezikholwayo khona insizwa futhi ezikholwayo waphuza lamanzi kwabuya igwebu uzosheshe ibaleke ngoba inkonzi yasemini imfishane uyobuya nginikeze ngelila uThixo sengiphilile bese ngiphili namhlanje kwabuya igwebu labuya la intandelo wathi awusengiqedile ifile lapha khona asuka amadoda alapha eyishaya khona afika sokuphela imbila igazi kuya ngamakhala ishaya ubani ayibonge inkosi yamaNazaretha amen wathi mntanami sengiyahamba futhi sengiyekhaya wathi nginikeza imfe yokudondolozela ngathi uzokuwa ungcono uzohamba nami yathi amen 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 amen
uzulu ephethe igama lakhe lo muntu omkhonzayo awukhonzeni umuntu ukhonza uThixo ibulawa yini inyoka ingenalo inxeba eseyishayele umnikazi ngoba wakhala kathathu egameni likayise lendodana lokuwengcwele wayishaya kubhekayo lokusikhushelela kuba umsindo lesontweni siyeke bafowethu sibe ithi inkosi yamaNazaretha lazo kufika amakhosi angasashaya amabhodlela amazahloniphileyo obaba umfundele esihlabelelo seyahalazela okwenkomo ubona ubabe ifunda baba Sihlabelelo 125 igama lami belilihle ebusweni bakho Nkosi igama lami belilihle ebusweni bami Nkosi igama lami belilihle nasebusweni bezulu asinomsele esulileni uJehova ngokwenza izinto engasile phambi kwakho kepha sengizonile ebusweni bakho ngizenze ngaba nensini senginensini uJehova wayengithanda engidalile ngifikile emhlabeni ebusweni bakho Nkosi nakubaphathi bami sengiyanuka abasathokozi ngami unjani wena mfowethu la ungaphatheki uphethwe unjani wena la ungaphatheki uzoba umuntu onjani ngoba labantu phela bamise uThixo uthi abaphathi la ungaphatheki unjani funda baba igama lami belilihle nakubahlabeleli bami usahlabeleli noma ungahlabeleli uqhumisa indonga lesi kodwa la usumubububi nokuhlabelela kwami bekukuhle nokuhlabelela kwami bokukuhle kepha sengizonile usuzonile baba ukuhlabelela kwami akusathokozisi iyeke ngane yami iluthuthumo kukhona lokhoza la kukhona leli phoyisa ilapha ngaphandle ngithi likhona namanje cha ngizokukhumbula sinikezwe inkosi isihlaphu uJehova uyasithanda phela uthi ngicela abafundisi bafikela nibanikeze naso isihlaphu ufuna ubanisidle lesihlaphu nodwa ningasidli nabanye abantu kwase bekhuluma-ke ongcwankulu ongcwankulu ohlase bekhombela ubunyakazi bakhomba bathi nqume sanqunywa safakwa ebhodweni senziwa konke kwabasumlilo wathiwa ho wayesebuza ungcwankulu awu kanti asivuthweni umlilo wazoweqa ibhodwe thipheni bathi basivula isihlaphu sinjengoba sifakile hawu baphinde basithi umlilo baze kwakathathu wayesebona manje ukuthi ayikhombi yabhadaza afundisi asambe sekubaba usinikeze isihlaphu esinjani umakhanya le ngikhuluma ngayo ambuze kuye manje saqonda enkosini baba lokudla osinikeze khona kwasehlula akuvuthwa yasihleka umsisi lukaHliziyo sokusithela ngalolu lobuya nesigqoko losifaka la lwathi niyazi ukuthi ayivuthwa yini sathi baba sazi wathi mina nonakele nehlula ifliji kungakho inyama ingavuthwa nje nonakele ukudla la ufaka efliji kuzokonakela kuvuthwa no akho kudla akho siyoliso ongakuyolisa ngayo nonakele sesisali igulu kovuthwa sabanani nje kunjalo kulaba kini nonakele bobaba nonakele nehlula ifliji namanje kubhekaya ngicabanga ukuthi kusemzileni la funda baba eBhayibhelini funda wafunda incwadi engishiyayo lena yamakhosi amazwi ahloniphe 31 efesini lokuqala emelekelele ngizoshesha ngibaleka ngibambe inkonzo mina kuzobe lesikhathi angaze ngiyifemile ngicishe ngafa kodwa waza funda amazwi kaLamueli inkosi yaseMasa funda ngane yami obekufundiswe unina funda mntakwethu uze naye yini indodana yami
yini ndodana yami yini ndodana ezalana ngoza babosa funda Nkosi yami yebo intoni ndodana yezifungo zami na unganiki amandla akho esifazaneni unganiki izindlela zakho kokubhubhisa amakhosi yini ebhubhisa amakhosi wozana umntakwethu wozana ubo asikho okwamakhosi lamwela ukwenza asikho okwamakhosi ukuphuza iwayini funda ba asikho kwezikhulu ukuphuza okunamandla funda Nkosi yami funa aphuze awukhohle umthetho uyayizwa onakalise indaba yabo bonke abahluphekayo uyayizwa kade sidileza lapha undaba zabantu usulapha ezansi epoint sisala siseblessing ngoba zokugwazelwe onobhalane ngeyilipho sisale singabhali niko ukuphuza kanjani baba nika ukuphuza okunamandla koza kufa phuzani nife okay qhubeka onakalise newayini kwaba nosizi lwenhliziyo kube njani makaphuze akhohlwe ubumpofu bakhe onakalisa indaba angakhumbuli nakunye inhlupheko akave isigwili umuntu lesephuzela kuqhwaga alifani kanti akufona iqhwaga ilento ebila ngaphakathi funda baba uqedile uqedile kanjani mina ngayibonisa insambatheka ngiyangahlala iminyaka emibili ngasebenzi ngilapha elindelani kwahamba insizwa zawutshela ungcobo nangu ungcobo lolu itshebenkulu ungcobo lolu besihlasela nayo yonke imijondolo le njalo ngesonto singene khona iy'ngcanga fika sithandaze sedlule uthi ungcobo kanti umdlalaza akasebenzi cha wathi sofika kuwena ekuseni ungasibingeleli esifika yayingakamnayo itshebe uswaphupho uswaba netshebe ngakho zangena ekuseni emjondolo zawudlala imjondolo zaguqa emnyango zathi shemba lapho uNkulunkulu lo mntwana ithuluzi lakho silidinga lisebenzile kuleli sonto zasuka zahamba zashiya imali etafuleni ngoba ngigibele sengibizwa lapha kwafika umuntu ekuseni we manazareth kubhekana lisathi ushemba umuntu wabani wafika umuntu eshawa ushemba ebusuku wathi vuka wahamba uyothatha umuntu elindelana umfake lapha emsebenzini ungakwathuli lo muntu naye indodakazi yakhe ine-cotton lapha kupompi ngimqeda amanga phela ngoba kupasi namanga sikhonzela umuntu nje hey sisile le makhanda thina siganiwe nje sinabafazi isizele akukho okuzoyizayo uthi wabefuna uthi ufuna umdlalose umdlalose wakho kuthula angaze kulale ngishawe inyanga ezulu ebusuku ithi ngizothatha lo muntu ngifaka emsebenzini isikhala somuntu munye kodwa ngafika abantu be4 kwayimina kwesihlanu ngama nje uthi ngeke ngiye emsebenzini ngizokulinda ngibona ukuthi uzoqashwa yini ngoba lo muntu umhlohloloze kabi akakholwa yingomluzi yesiphuma intshebe ishala waqonda ngqo esangweni baduma bakhona ngayihlalele wathi no ninahambani ngifuna loya ayibonge Nkosi yami amen asebenza khona iminyaka ewu8 kwafika ibishop uNdungane lo angena esikhundleni sikaTutu ngoba lesonto kwakuyisheshi wathi lo mfundisi wami wayesemproducer kubo ukuthi umfundisi wakwaShembe bathi usebenza le kade wathi ngholela malini kwathiwa uhola imali engaka wathi ayifanele lo muntu akuyena okuhola imali engaka nathi imali yokudinga uba ayihole kanti sengizothatha impesheni ukuba wayefike kuthiwe kahle nganami sengihamba ngemoto enesonto emhlaba ngayihola imali ngisebenze khona iy'ngane zami wathi ayihlalela zifundela abafuthi bangofakazi iy'ngane zami zifunde khona zihlala kimina
nabafazi bami behlala kimi bezala ingane khona kimi sokumzi wami kodwa lo mzi ngawunikeza uba nayitshebe kuthi angazi ngafuna isihlaphu ngizosibulala ibizinsizwa lezi ezazikhona ngifuna ukwenza iblayi yabo wayengekho yena ngisenesikweletu sakho babhayi ini we Manazaretha ngathi noma ngabe imali ayisekho angisayindawo senzohlala ngoba sengakwazi ukwenza ingane zami zashada kwakuhle namhlanje sengithatha impression ngiyithathe khona ngomsebenzi engawunikeza ongcobo ayibona inkosi yaManazaretha ke wena uthini ngithengi isishawumgide emathunweni enkosini yamathuni kwangena ifoni Mdlalose sisiza usibikele enkosi senyabaleka kanjani anginayo inkonzo ende ngishilo bathi angaze ngife kwangena ifoni esuka la kithi kwaZulu ithi sisiza usibike enkosini abantu sebethatha injini kagandaganda la ekhaya ikhuluma ngabantu abakhona la engakubiza ngitshele ngapha hawu ishone bangaze nizwe nakha bathatha injini omfelakazi ayinandoda iphilisa ngogandaganda ayisekho injini yakathula into esezulwini yahlanganisa izandla yayidedela yahlanganisa izandla yayidedela yathi tshela lo muntu kade shaya ifoni ukuthi akahambe emaphoyiseni sengibambile lapho nihlubuka-hlubukani nje niyohlala lapho emathendeni ngoba nitokeme nje animile kahle hawu siyabonga bondaba ezita ngoba lapho sihlubuka nina la asazi ukuzoshonaphi kodwa ngapha ngakuthina hayi khona hawu ngabona ngesihlapha hayi khona isihlapha siphupha kwenze njani isihlapha singaphupha liphendukile isonto nalapho abagqoke amajazi amhlophe bacabanga manje ukuyele emva ukuthi kungcono sey'ndaweni zethu lapho esasuke khona ngoba ibhemile la ikhaya baba bengifuna iphi incwadi funda baba funda yebo baba funda incwadi kaMateyu 23 verse 26 umfarisi oyimpumputhe kala uhlanze indebe nesitsha ngaphakathi ukuba zihlanzeke ngiyababezela nalokho lokufunda newspaper awungenzelanga lutho funda baba funda baba nakho kinina ababhali nabafarisi bazenzise ngokuba nifana namathuna acakiweyo abonakala emahle ngaphandle kodwa ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo insila yonke ikahle mvaye baba isho njalo uthuko lwamakhosazane ithi lase kugcobile obunkomalanga umagogwana uzokukholoshe sokufaka ijazi sobophuma lapha esango ubona ukuthi akunika into enhle hey ikhundla zibabulela abantu la ekhaya madoda angithi leyifona tayisona niyayifona aniphume ngani niyayifona woza kumina zokunikeza nawe ungazikhipha intondolo zokunika ikanti abanjani enibakhozela bentondolo ucedile baba funda kanti lapha njalo nina ngaphandle nibonakala kubantu nilungile kodwa ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi yebi yababa yehelibaba uthini la uhambe emgwaqweni ethi umuntu hawu uyahamba yena kodwa hawu unjani lo muntu lapha nje unjani wena unjani layikhala lapho umuntu efuna nje usizo kini mina endilayikhala la umuntu efuna usizo awukwapha ngingayithola hangaka amngena ngalesangwena awusamtsheni ngalo umuntu kahle umuntu ake ngoba uhluphekile ukuthi ufuna usizo kanjani yini umshosho lo zenze ucaba ukuthi kukini layikhala bakithi nkosiyami angimukela umuntu ehluphekile qinisa baba ubhekake isendile ifunda nakho kinina ababhali nabafarisi nabazenzisi ngokuba nakho amathuna abaprofethi nivunulisa amathuna
abalungileyo. Nithi uma sabe sikhona emihleni yawo baba sabe singeze sihlanganyele nabo igazi labaprofeti. Iyeke ngoba uyavaya ngifuna uqonde ukuthi isaqidedela baba. Ngisho ukuthi batana benkosi yasephakameni akekho mina ongisusa la ithuna kuphela. La ngiyethuneni ke hayi sokulungile kodwa nje umuntu nje wakithi cha. Baba singashana nokushana ngeke ngisuke mina. Ngiyofela khona la ekhaya. Babesho njalo kodwa angifuni ukusho njalo. Babesho njalo bathi hayi thina ngeke siphumeleke ngizalo la yophuma ngishonephi. Baphi namhlanje bafela la bafela khona. Abo besitshela ukuthi umanka lo nami ngisho njalo kukhona umanka ongekho. Lokhu okumlomo kwakhe ibhilide epitoni. Ithi inkosi yamaNazaretha uthungo kuza namhlanje ozohlala la ozokwakha itezi umhlaba wonke izwe limbona ukuthi ubani kwaba sofika ubaba mkhulu. Nasi isilwane esikhona kufika umuntu izolo uthi umuntu Mdlalose ngisize ungise lapha enkosini. Ubaba uthi angimthathele ithikithi kanye noma ibunguluzi ndika ishayika ndelitepho. Baba umthathele ithikithi uyakholwa yini? Uthi cha la sengithathele ithikithi uzobuya azokhuluma nami kodwa inkosi engale ayikhenye ngaphandle koNyazi. Usafunani ke wena sitha umlomfana besinaye ukhona umfana umfishane uphi ukude mfana wami bezoliphamisa isandla bakubone ngiveze ngasuka ngocela kulaba abahlela abantu ngathi 40 deck wathi hayi Mfundisi anoba khetha abantu hayi Mfundisi ngicela ukwedlulisa abantu ngifuna ukuthi lo muntu eneseke uphuma lo muntu wahlala phansi wanginikeza imali ngophuza idrink. Wena kungeke unginike nje ngoba ngimsizile. Ayibona inkosi yamaNazaretha. Baba ungadinwa yithi thina wayezela bona abantu abanjengathi kanje. Ikhona yini baba siqedile baba siyabona. Ayikho eseswele thina leka ithina lemqondweni wethu okungasebenzi. Thina sinalo lonke ifa namhlanje sithi asithendele abantu abancane ngoba kithi sokupasifaya. Asithendele abantu abancane bayayazi iminyango bazoliphusha leli isonto lihlale kahle. Nina lokuligwevile nje alazi lutho. Laba abantu bafundile nina nifundile. Kuphe ka senizimbuvu ziku baba vala lo mnyango nkosi la ngaphambili seyiguqe zonke ezithembayo seyiguqe zonke ayisanyakazi. Awu baba so sizoba yini la phamba leziphuko baba uvale lo mnyango sisabathanda laba bantu ukuthi babe khona kodwa siyabona ziyahlanguka impela ngawani ke manje sokuza kithi ke hawu nkosi yami bosala onunu obani sokufethile hayi asithande ngiyangivumela bakhoza abasha baba wow songangesikhathi sampela 25 past mina ngiqeda ngo 10 past 2. Baba ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba ukungisindisa ekufeni ebengiyikho ingane zami ekhala ubusuku nemini sengasakwazi ukudla kodwa namhlanje ngiyaphila. Phela ukuthi umgidikeke ngishaya ngoba ngiyazizwa ngiyatekezela. Kodwa nje hayi ngiyaphila Nkosi yamakhosi ngisindisile. Nisibheke amakhosi akithi singakhohlwa yithina noma sibheda siyabheda nje imlomo yethu yabheda la sikhuluma. Siyabonga wena wasezulwini inkosi busise enokuzweni. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi 24 124. Cela umbangeli Mathenjwa osehlathi indlela asondele isihlabelelo inkosi imbusise.
Usibusipho mabangcwele. Asi